Oguahẽma yvytupyahu hetapu Joero Pibe Iñasãiva Techapynáramo AM920 Radio Nacional del Paraguay Rupivé Upéicha AVI 90.7 Ysapy FM Rocío del Paraguay Rupivé Apeñaneretapu Guasupe Javier Verón a Pedro González 90.7 FM Aldo Jacaray José Tomás Cabriza AVI Yaguaromandu Acanín Yupe 90.7 FM Radio Corpus Christi Ñanemoinuba Upepe Juan José Morel 89.7 FM Becatu Oime Vagina Julio César Franco Nilda Ibarra Jacaray Montiel Umiva Luz Bella Comunicaciones Educativa y Comunitaria Guayaviví Tabaguasupe AVI Oime Ñanemoinú 107.5 FM Radio Santa Rosa FM Misiones Ubupe Internet Upibeña Seba Ñaína 5 Beba Continente de Pire Peba Oguahẽma Yvytupyahu Ogueromeasãiva Ñandeñe'ẽ ha ñandeñe'ẽme Ñandepurahéi ha ñandepurahéipe Maymáva yvypóra remiandu ko yte ñañe'ẽramo ñaína ko yvy kóvape hi'arapáiva ekuérehe torypópe ñane avañe'ẽ ára ñane guarani ñe'ẽ árape jajojuhu ñañoñandu ha jajogueroguata ñaína jahechápa jagueroko'ẽmi avei peteĩ tetã iñambuéva yvytupyahu he'isehína tetãpyahu tetãpyahu he'isehína tetãiguarapyahu. Un nuevo país significa un nuevo ciudadano, un ciudadano capaz de vivir y convivir en una democracia real, en una democracia soñada. Ymaite vivema yaguero pojái vañahína jaju ha oñondivéma antevoi ikatúva upéicharamo ñambopotyjera tovéta jahasa porã jaha omokõi purahéi ápe che irũnguéra maymáva ombosako'íma og̃uahẽma yvytupyahu Paraguay retãme ñanderérape ñanendivete.